Hello guys, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndashaka kubereka ngo ni gute umuntu ashobora kuba yahanagura ifoto yarasize kuri Facebook yamaze kuba uploaded igihe ukeneye kuba wayikuraho. Abantu benshi bagumye banyandikira bayimbaza binsaba bati ni gute umuntu yayihanaguraho. Uyu munsi nico gihe ngo mbashe kuba nabereka ngo ivanwaho gute. Murabona hano ahandi ndimo indani. Gusa ntabwo biri ibintu bigoranye, ni ukuri wowe niba ukeneye iyi video ntuyihutishe, reka mpaka yose irangire kimwe cyose kirimo. Umwanya ngusaba gukanda subscribe kuko ni umusanzu. Nshimira n'abamaze kuba bayikanda kandi murabona ko iyi YouTube channel ni nshasha. Ubwo ndasaba yuko mwamfasha ikaza gutera imbere ikazamuka. Ubwo turaza twinjire muno muri Facebook yacu nk'ibisanzwe. Noneho uraza hano hano muri profile yawe, urabona cyangwa mwese turi kumwe ifunguka imeze gutya. Noneho wowe icyo uza urascrollinga uzamura gutya, ureba hano aha haba handitse photos hano. Ndakenga buri wese arimo kuhabona. Hano hari handitse uploads, cover photo, profile pictures. Ucuzingamo hamwe bitewe ayo nawe uploadinze nayo kuri profile hano. Mbereka buri kimwe cyose. Aya ni amafoto uba waraploadinze. Aya ni cover photos ziba ziri inyuma ya profile igaragara ku ifoto, inyuma y'ifoto iri kuri profile. And then ahangaha ni amafoto yose uba ufite kuri profile yawe. Wowe uraza ufungure aha wenda hano hambere. Yes, urabona ko amafoto mafite urimo kuyabona. Wenda hano mfitemo amafoto abiri asa n'ahuje, iyi hamwe n'iyi ngiyi. Wenda kadutsibemo imwe. Uraza uyikoreho. Ukimara kuyikoraho irafunguka. Nifunguka ukanda no kuri tuno dutatu turi hano hejuru mu nguni hano. Ibi ni ibintu byoroshe, ntabwo ari ibintu bigoranye cyane no bikurikirana. Kandi mbibutsa ukanda subscribe, ukanda comment, ikora kuri comment ukatwandikira ni iki ushaka tusobanura muri video ikurikira, then ukanda like kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Uraza ufungure kandi kuri twa dutatu hano watubona tayari. Hano harimo ijambo ryanditseho delete. Uraza urikoreho. Baragucuzingamo ngo yes, are you sure you want to delete this photo? Bakwaza ngo mu by'ukuri koko urashaka guhanagura iyi foto. If yes, urakanda yes. Niba utashaka kuyihanagura urakanda no. Dushaka kuyihanagura reka dukande hano kuri yes. Ubwo utabishaka wahita uza hano ugakanda kuri no. Ubwo turakanda yes. Tegereze gato ya loading. Ifoto yacu ndakenga yamaze kuba yaba deleted. Kadusubiraho turebe niba koko yamaze kuba yahava. Turaza hano muri photos. Ngaha hano tayari ifoto nubwo ubona ko yamaze iracyari pending, gusa ifoto yahavuye mu minota mike cyane iraba yamaze kuba yahava. Urutsa akanda subscribe kandi akunzogera. Ntabwo turi buze kuza guhura. Yes, urabona ko ndarefreshinze. Ukubona ko hano yari amafoto 7 akwasigaho 6, bivuze ngo yamaze kuba yahava. Yes, yamaze kuhava kare. Ubwo ndabona ko ibintu byose bigenze neza nkuko twateguye. Ubwo duhure muri video ikurikira. Komeza mukanda subscribe.